دوان سالین که چارنس جوان درد شو جوان روژن خزبه لشکرین قربه کر دورا گنده قزل قلید کرن سفدین اوسی جناب ده همون میره گند بن و روژه جلیل نه گند بیه دما تی گند او بویره دبیسه بریویا او همون میره گند لشکرین قربه کر بریه بانزده سر حسب خو نگاره دو بری خود که لی چندکی شونده خبره مرنا میرین گنده هفجینا جلیل دو جانبیه دایغنا ده دمره بتقاویجی بیره دو ایتیمیوان جاسیم 10 سالی او خجا 8 سالی هیویا بیرگاخویه بیردمینن چند روزان شونده خبر دی دبیجن لشکرین قربه کردینه یه جنوزاراش بفن هوارد که گون جنوزار دردن بر به روانه لی آوارش بشیوانا گرتیه آوارش هار بیه در بهاره برف حلیوه دما بیرو زارا هل ده به آوارش ونداده که بیرک به هر دو ایتیمین کره خوباته بر آوارش نکاره در باز به آوری ناده وان قیزاوی شهری هر دو زار خدابونه همه زخو آوه در باز که دو شهری دقیره دبیجه شهری وره ایتیمه بره خوشی بیوه شهری دزوره دایی کاوی و هر دو ایتیمه بره و شهری tam cem nivî kiribiye şûn vat zvire dê geça xwe datîne milekî wî da kurê wî ya bixwe milê dinê casîmê kurê birê xwe hildide dibêje bise ez ewil zarê kurîn bivim bêhêlim walî abê dibe ku leşkerê qerebe kiribê wisa jî dibe heya zarê kurîn dibe dihêle leşkerê qerebe kirtênê ber devê çêm jin û zar ji bo dîl neyên girtin xuda bêjin nava avê roda diçin casîm wê rojê hemû her kesî wê dadike tek tenê dimîne casîm li Gumriyê di sêwîxaneyekê de cih dikin casîmê 10 salî rojekê casîm sêwîxanê bûye leşkerên qerebe kir ser sêwîxane Gumriyê de jî dikirin defterê mêzet kin zarên ku navê wana dişibin navê Müslümana û Tirka hildidin yê tevî xwe bivin casîm jî hildidin trenê siyar dikin dema trenê rêkeve casîm direve dê sêwîxanê dibêje ez bextê wê da me kesî min nema navê min biguherin bi navekî êrmenîkî binivîsînin bila careke din bêrê min nebin navê wî jê dibin û navê wî xaçik مخیتاریان دنیسی لی جاسیم هر روز جبو عصی خو بیرانه که درد که و دروایی باجر برای خو بر به قزل قلیده که او دقیره از جاسیم جلیلم جی قزل قلیمه ازدیمه کردم 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 روژه جی جاسیم و حوالی خو جی سیویخانه درد کبن یه هر نوا باشیر جاسیم نوا ریدا ده چه بده حوالی بیتینی جاسیم چه بو ده بشن جاسیم دبیجه نخوازه او افسون بناو ببه هوایی بید دیگه جاسیم او پیشی دمشه هوالین وی دووی تو چون بردر حوشه که
در حوشه ویدی که جاسیم حوالی وی دو دچن هوای بیندی که دچن بردن دوری جنک نیند پتینه جاسیم دو بجه اوا بهنا دیامنه جنک کلو گری دو بجه برخی من حساب بکه او مالا دیاته یه از دیاته ما او نانجی نانی دیاته دما کریاته لورد که به هر روز وری نانی ته مالا منه شش نان دردخه دده جاسیمو حوالی نوی او جاسیمی که 10 سالیه او سیوخانه دا مزند به جاسیمی جلی اره جدو مرنا ستالینه سر و کمار ارمنستانه سور توماسیان مزینی کرده دچوینه دخوازه وان گفتار بکه دخوازه وان هلده اوجی وان سال 1954 دا وان سالا رادیو پر پوپیلرن جی وی دخوازن که بلا جوان را رادیو که کردی وکه دخوازه وان ده پجراندن و دبن سیوان رادیو روانی دا بشا کردی وده به و جاسیم جلیل جی رادکتوری وی رادیویه او رادیو بدنگی خو جبو کرده دبه هیوی و جبو گلانجی دبه خرجی براتی رادیوگذارند عزیز نهاجی دنگ آرامی تیران گذارد کن رادیو ایریوانه